musibe be on jara mara mi salmini on milande kisi tawi jamme kisi no toli hoore modon kala ko ronka laala gala duna hande den fotti do na non ka wowa fottede wo bayi do renti ko rento do ko siko ngari jidin tun ko do haadi donc en ara hiwro dem be neniraabe bandiraabe jaajiraabe minyiraabe meden do gandi den kono be nete honto be iwri honto mi sifano on be sifano en ko honno nemaaji di minnini ko kara hammi woni fofirde tellement ko be defi kon no welirin tarama on jaarama go inde mon e yettore mon ko honte ka meden min ko Salmatu Diallo ko mamum porda ka mi mamum porde daka madame onon kadi inde den e yettore den Mariama Fofana Koya ho Koya Conakry okay onon Diallo Mariama mamum porde daka Isa Diallo dingiray Kultumi mamu haray do fayda on andi ko majorité mamu on woni do ala ko min do bay ko min to do haray mo labe on ko mi jento haray me yi ndefungu me yi nema jidi me yi ngalngu kadi e cuuda jidi labama mashallah burata do haray do wawen sifanade seeda ko hondu woni sombo nde jonde do ko honno dum do fuddora ko honto iwri e kadi ko honto kadi fokkiti kadi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musibe on be suivi den o groupe duma do den menen ko association meden mari do den association fulbe mais men fop meden gayden guinéen quoi donc men foddo association do fi nene goto yagal siddo yagal ça fait 1 an de cela mais ngari hang fe on do den donc année passée mais waduno kadi siga wadun do den fi ko julde donki e gallo kadi men organise fi wadugol ko julde suuma e do de yo me retrouvo men dumanno men wada nene gotagal men nyama men fija men jala men wadindira e welterare quoi d'accord donc dum mo bindiri men do de bismillah madame je sais que on m'a déjà dit que vous ne parlez pas assez bien le pulaar donc ma question était quel est le but de cette initiative et la raison pour laquelle nous sommes ici? Moi, je suis ici grâce à ma copine qui m'a invité pour venir fêter ensemble. D'accord. Ok. Et vous faites partie de leur association, vous aussi, de les réunions, ou juste à cause de votre copine? Oui. Juste à cause d'elle? Oui. D'accord. Ok. Bon, on vous souhaite la bienvenue et on est ravis que vous faites partie de nous ici. Merci. Ça fait plaisir de voir cette mixité parce qu'en vous voyant ici, nous tous, moi personnellement, je pensais que vous étiez peu. Du coup, je suis étonné, mais je suis de Dabola quand même. Ah, vous êtes de Dabola quand même. D'accord. On a kadi ko hondu woni haray rôle mon on e kasengo mojo bere do e kadi ko hondu wawdo mi sifanade e fi nemaji di e haajo on hande de fottande do. Ara min ende gruppo ara ko rola ara ko moni trésoriero gono ngandi fi mbudi ka ya ande mbudi on do e ko fami awa nani do si mbudi majji kadi yaari waw noddere e ko menen noddete okay donc ara ko do rolo tigi on okay e hare fi programme nema on ko honno fejjiri ko honno organiser ndefungo defungo bay kono won trésorier on kono andi on boddi wona sendirede kono andi ko hondum defa diku ko hondum ko honno gerde don kono sendir don piiji ara wonde foto ara ko organisation taw men daro hakkunde amen urbe men marde tan be don occupé fi defugo ngol den occupé fi defugo ngol ara non hido welti non haray fi no defirano ara men welti moƴƴo nyamete no weli defika weli fo commenti ko defa ko nyama marama donc ara ça va bismillah ayona kadi ko honno woni rôle mo en der de mojobere do ko no warno be dande e sengo defugo bay mede yunon kono wonno ka sengo bingaaji no menen tango no fandi tigi mais heureusement cette fois-ci o te bitan okay et tay wo be wadde ben no ngala tan donc menen me hikki joni ka defugol hande on okay mede welti ba tigi on lannama defede defama no mo iri nyamama tigi ko buri weltare kon kadi ko tay kon en fo de mojobiri do hande d'accord mede welti Allah wadu barki e mum fo en welti ke muy no fadde mo iri anka de ko honno anka ka wonoda ka rendinay be kaka ka teno yaybe min woni o won piiji majamaji ma dum ngono siga dum do ni si wadi ko siga dum non ko mi woni d'accord yiruda no guinéembe fulbe wi me hino fottirini hino yewte hino haala wota nyame mirangoto e beydindire mudum ko honno experience ko honno e onno e education jonnuma ko honno e onno e environnement jonde ko honno woni pressentiment ma on e mudum
min ko mi yedun do parce que ande kaleedeje do be duudi ga me hare fayda be andindira siga dum do ko wadana ko fiyo yimbe fottu be andindira be jonidira juude fiara si haaju wadi ma ara si goddo yibi fatunde ni hara be wallindira siga dum do min mi okay anno an sodo woni hobo an ko woni haw ko yow fiji dingo ko men defowo an ko wono mo lawbo ko men defowo okay an kadi konno woni presentiment ma on mi do welti o fait ko mi hawtondire be bandirabe amen do okay endi leydi jananiri do tawde kon tum meden fottude do men fija men jalla men famondira ndon kadi ko buyino mede welti fotano bismillah aw haray on weltanama fi ndefungu woni ittika lawbay ben haaka hobay ben haaka saggimi ben haaka rendimbe ben haray me weltaniki on me yi non no nema on weli buratani meden welti kadi haray mojobere modon den do e meden yeli kadi yo yaaru yeso ittisikeno woni ittika president on haaka vice president on haaka conseiller haaka trésorier on si mbuddi majjino be haray be dabbita on yaka sede modon haray on jarama ko wernudo men ko nema menen arbe be mi anda fi taka men kono menen hobbe be men nafike weli buratado albarka modon